osanguma na ndai yangai na we kwatu witu twebotha ni kana ndetoila be witu yithukiwe na andu maku tutae tumanisie tutongose ni kenda twikeula waila mabinda onthe na kuma monde ndo mbanyandu maku mana we na ondo seo na andu maku makewa no tetheka sana tuathime omunde tuna crowd nzeo na ni wathimo munene kutembelewa nuwe twethe tuibotha kondwe kanisa thitu no munde tuna guests really thank you na lao on them na kutukwatanisye Yeova mayonganize we really thank you for them na ango na ma sacrifice we thank you for them mighty and everlasting God ndo nitulikandeto ni yaku Yeova you tubwanisye maundu maku maseo we wokathwa tene na tene tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo sema amen nanga ndo twekanesa nukutwekanesa Samueli wa keli kilungu cha 3 nje wa muno ni kusoma misoso nundu ni mingi ni miso 23 tukisovya ipinda zila Yeova tunengete John God bless you yutuka unenga muso wa idho kenda ukeka atisi tuibika umundi we mukamba ki asifiwe Yesu Kristo maana hapa umwemwaya mse wapo de one drop hii watch ndi no watata hallelujah amen kuma muso wambe nginya muso wa 11 wasoma ndeto isusion then ndeto sia Ndaviti ayimanda kwete sanduku ya Yeova Yerusaleme ndoa ya Ndaviti are we together ondo ipindani dhiu isanduku yatoa kwasa na isanduku dhiu ni the evidence kana wona nyoka na Yeova katikati wandu make nundu isanduku ni vai na 2 cherubims akelubi madhaidha ba uyulu na katikati assumption was the Shekinah glory of God is there na therefore mundu masia Yeova sanduku ni zake palazi ni balanga iwe na Ndaviti ameke kindu political undu wambe nundu ndoa ya Yerusaleme ni adhululukitwe ni ukuta kuma kwa ala mimeisie nundu ni makuiye na malonja na Ndaviti amesia ndoa mbakie na therefore it was the best reason for Ndaviti nundu ndoa ino ni mbakenesa nundu ni security na political yake base yake yuni aseubwa ona ni waile sanduku ya Yeova liumeku yetweku nikenandu mesileli matikezo na ngo ile madhuka kona Ndaviti na bado nino meku maluka makone ngai Ndaviti eka uswanyo museo au mesanduku kuu nikenda ila meku ka Yerusaleme pena kumudhaidha ngai na bado pena kumuona musumbe ezo bata wipo hallelujah and even business wise nikenda biasala wombe uke Yerusaleme nundu ilondu za kudhinza dhumaba ateo kuma kwa biasala ila ndembo sia kuma sumaba ateo kuma mabiasala ni alamevo na therefore ai ni mokite kona musumbe kana mokite kudhaidha zela me kukwika biasala sio wize kudha endwa ne adhua it was very strategic politically and economically very clever of David and therefore kulake sanduku that is what happened kuma mswa wambe nginya wa 11 ila yambe osie amombilaisi ya ume bakuvingili miongo 3 mambai ya Yuta na mala tia sanduku kulaza hii na moka na dho makina na makitana wakaimba na shangwe na nderemo wakidance na wakipiga vyombo vyote vinanda and water view lakini sanduku za bikabandu na zezi wazina kuteleza nundu matumite ikasia onakauzi ikasia za izeo matumite ikasia na hii ikasia za kadha la stambo libando na mpau weza kweza benja madhila kuinga ila ngombe I think then do kwata this sanduku nikenazi tikavaluke I think and katika hiyo harakati nundu sanduku liuni presence ya ngai na thele usobi wani alibai nundu Ndaviti wa uvalukie thele usobi wani alibai ona zaelo nuku wani alibai ituoni sio David overlooked it itato kwata thele sanduku Yeova amukuni hapo indai kuyapo nimulikana yundai indai are we together na Ndaviti mandiko manga imazia Ndaviti ewawia nundu now what will happen God is angry onon Daudi mwenyewe akakasirika na mswa wake enda mandiko manga imazia ewawo nundu Yeova ni wakuna mundusu na therefore verse 9 akia Yeova modenosu
na nundu kuthina Mbee nuko nabata tondeka nundu undu ni wanangika nwezi yumu kithina Mbee andu nabo bungoni na Ndaviti ni mundu very charismatic enda andu maitana ona mood ni anangika ona mood ni athuka asa sanduku liwe kwa mundu etawa Obed-Edomu oba ute wa lelu na sanduku liwabo ende maundu mamba kwikalanga undu wamba kula nundu yu ni kwa athuka. Anyway, from verse 12 musumbe ewa ubo kana balama tie sanduku kwa Obed-Edomu aini kwa adhime aza mbona Yeova no dhatukie aziviwe Yesu amedhatuka tulatie sanduku na madhilatia na yu adhilatia na style. Praise the Lord. Maandiko manga imaze na Ndaviti aenda na aite sanduku yanga indwani ya Ndaviti kuma nyumbani ya Obed-Edomu adhilitia ndwani ya Ndaviti ena utanu na kwethi wajila ala idhukisie ala makuite yuti kasi ingi nando kukua sanduku ya Yeova maema naenda matambia dhandatu njoni niwithize kikamba yu themba ng'ombe na kila kiva na kila kinu na Ndaviti the Bible says asūnga embe wa Yeova na vina wake weva bululo strength na Ndaviti eboti ya katane ni Ndaviti na nyumba yonde ya Israeli maitie sanduku ya Yeova machukilia mawasia manene na wasia waso. Ndaviti ni wizi sinema wizi sinema maneno is very bright lakini wasa kuda incidentally ila mokida ndwani ya Ndaviti nikenda mete sanduku pala dele kuda ye mani bala Ndaviti wasovya muka wake amona mwetu wa Saulo ndita mweta nga Saulo kana nga musumbe nga musumbe amona mbuzine bando are we together? Mandiko manga imasiata na lila Ndaviti waminye kuthemba ndi musosuwe bainde verse 16 na kweli wazile sanduku ya Yeova yali kile ndwani ya Ndaviti Mikali mwetu wa Saulo katumwite nga Saulo asya ila mbudhini naona musumbe Ndaviti akitulilanga na kusunga embe wao na amubudhi yangoni yao yake. Anyway, Ndaviti ndama na undusu na therefore Ndaviti akaendelea mabikaba like yemalai sanduku ya iwandini tuiwa verse 18 na ila maminie kumuthembe ya Yeova Ndaviti aya kila mundu kamutu pe kamutu ngumbwa na kimutu na ndomaza na menuka hindi Ndaviti verse 20 adhimusie na kia adhima ndomake mwadinda hata windi wimusie we ngota aipaipu alangi mongota mangote wa hindi muka hindi aumila nela umilile ndi anena na ndeto sia kubuthia ita wa sarcastic kana cynical na Ndaviti yes verse 20 buku katikati akamba matene masasi ya Mbee 20 Mbee asya kai musumbe wa Israeli ni winene visye umumthi ola wibuiye umumthi athukumi etu mathukumi make mamwene otondo umwe wa alamateki wibu wa batechao andeto isu ni fani muno nundu sio katandai ya koni weka lakini bado nuno mubuthi siaba I tell you our men experience wakoma na Kwītikilana yake hakimano kwatwa niwo mwingi nuno kukatha lakini ingatho nisi akukutembanga ngoni kowe mwasa wewe wakatendo kwa milaka ilie umanoi wa finished. Are we together? Kwa ndo meko imesi kuina mana nuwe owetwa kia wende hindi kwa makulama mekia wanando nuwe wawetwa. Are we together? Maandiko manga imazia verse 20 na Ndaviti asokathi memusi wake amwea Mikali we mwetu wa muthonua uwimbe wa Yeova ula wanuvie kute au na kute nyumba yake yonthe kumbia nithiwe munene wimbe usumbini anduni ma Yeova o Israeli kundu wau ngasunga Yeova ekiti hata ona wazia ni makula
ona wazia ni wazia ona wanda bia ni thuku mawila talama sasa mashakura ngeka umbe wao Yeova asifiwe Yesu na ngethi wani muthuku kuvita awilndumo na ngethi wani theo ona metho ni makwa mwene indi etu asu athuku miasu waweta makandaya asifiwe Yesu. Hatuwe wendi verse 23 na Mikali mwetu wa Saulo ndaithi wanakana kuvika muthenya wa kikuu chake. So the understanding here ni kana Yeova ni wa musilila indi ni mukwatia indi andu manga imu nakwatia. This is very important. Are we together? Very important. Undu muka unekiwe nga Saulo nundu wiwia nundu ibinda ni thiu kusia asiana wai undu wa bata muno kwa mundu muka oneka siana kusia asiana aume kwa undu wi bata muno kwa mundu muka nundu ibinda ni thiu mea wela ya ibo ndile ya umonde na therefore mundu muka wina mundu ume umutetea wai undu wi bata muno mume wake akwa ekaila mundu ume ula wi bakuvi na ni mwanake usu wake wambe na mwanake usu wake wambe ni wanena kondo wainya nikenda sindu sia na usike hata isubiwe na mama ndakathinwe lakini Yeova ni wa mubata chuki laki bata mundu muko na therefore twelo kulia undu wai Yeova awikanike abene kitumi chambe nipo Ndaviti waweta nikana undu wambe nikana Saulo ndakethiwe na utiwa utonomesia usumbe Mundu Ndaviti ni wamuya ngaini wanuvie over your father nikana ndakasumbike na kisiao chake kitika asumbike. So for your information everyone Ndaviti na Mikali ni maina kimwana chuki wa China claim nenange kuyalangi yonde usumbini for the reason that ni mwana wa Ndaviti na ni mwisukwe wa musumbe wa Mbee wita wa Saulo. He would have had greater claim to the usumbe. Na number 2, Yeova noeva ni wamukunie ni akama mabasa mayiwa na maikia muno nundu ni wabudhisie mwitike wa mauta wao wangai. Are we together? Lakini yaishi hapo. There's more information. Nundu kwa nini kwa tawani stress. Nundu maundu ala by the way. Criticism ya mundu mukao ni valid. Completely valid. For instance, ibuku ni tha Esther kilingu cha kana na mswa wa 11. Esther etabia ula mundume mulitekai kana pai mundu wenda kwa musumbe ate muthoche. Nundu Mbee wa musumbe kwina decorum, kwina protocol. Pai mundu wenda kwa musumbe aundu kwendothi na ukatata kuthi Mbee wa musumbe ate muthoche, you risk death, you die. Ende ni mukwatia ende ibuku ni tha ndimo kilingu cha 23 mandiko manga imazazi la Mbee wa mutongo iwando isove undu uya iki akabyo ukole ba muluko nikenda wize kwithi ai ndu natha na itomo undu nukusia izie ekule ndi njama za uata akona mundu ongelete wa Mbee wa musumbe isa ndaya wekewa fruits ka slice ka watermelon wongele wazi aye musumbe kwanza ka slice nikambunia atate kwenda konya wenanza no kudhima. Are we together? No kudhima. Na therefore ona ibindani zi musumbe kwa muthenge ondu wenda pepe ibinda musumbe uhuru ne kwa ichao chathe cha kinene sherehe nene sia Kenya na yu mundu wathokitwe bahati aliitwa aimbe. Bahati akaimba zile zake mtoto sijua wapi na ende katika ile hali ya kuimba adio na bala musumbe uilie na amukelia musumbe na ekale lake vela. The following day madhangu na ledio makulasia indi ondo uwe kwa nimba hati ni mwao undu ndo nenga musumbe chao ndaya therefore usumbe nu nenga wa chao ona medya wana mabodyguard ngalisio simbwa si tinted nokaza kuda nisiekiwa bulletproof undu ndakomana ndu hobela